Kanina hian Health Department chungchang ani ve thunga Health Minister le RT-PCR mobile van kumin hian India chu COVID-19 ripui second wave tuarna sa bertesing mi kan ni a thilpek po kandong mola alomom takzet ani Mizoram chuan thil thon pek min petu te singa India Formosa Foundation hi atholok bertesing mi ani ome crore somni pani manlai thilpek an pechuak toni DDK India Formosa Foundation President an komna khan RT-PCR mobile van athona pek an du thu kan sarkar dena an khenti kan lo ngai tha Mizoram in RT-PCR laboratory pakhat chau kan nei awang le kan mamona asan em awangin kha tu khan kan beng aver le a kan ngai ven zuita ani RT-PCR mobile van hi mailap tia riat ania aman ko vaibel chani lai ani mi pani thum lakin operate thei ni in darkar song pani chungin sample sa khat lai a test theya khawl kal thei hi kan nei chuan rivei tamna lai te chu amuna kalchilin sample line test ngal jung sung thei don ani India Formosa Foundation Chairman hian mailap pek andu thu hi zun sompali a khan Health Minister nena thenin Health Secretary le Director HME te po an ombe niya riat ania kan lo ha lel pelu ne thathum lai aral nuwa po Health Minister hian angai benzui tamia lova hei sualian tak crime atingin kan ani Tetia uksak zui ani tak lova chuan India Formosa Foundation po hian kan mamo lova an ngai to mai thei ani chuwaka India rama hivei an lo tlak niam ta biau wang hian min pek hi tul an lo ti to lo mai thei bok lom tak le rang taka lodon son tak arwanga hei chen ngai tha ani ata ka wang hian kan chan len mayang ti po alau thonom tak le ani Tripui alo len tir khan kan sarkar chuan mi khawl ho chopin sample an test trina sarkar vele mi taringa khosa kha za thak katia wangin RT-PCR khawl pek kadu thu ka thlena an lom biau do ne mokati lain an lo du hau lo mai kha alo ni a chumin huwa puzodin tluangan aleya ape a chu po chu mangdu lovin hai ko te zual ko hial atul tabok kha ani a thilpek don lama anmong ari viau lain thille procure tur lama ero chuan duain an tuan rangma ma thunga ka sarkar hian do hi anga lutuka COVID-19 do bok RT-PCR khawl do bok opposition party te do bok do nei reng le ti tau chungin min en kol ani ber mai tuna chuan delta strain kan kai thu zepani thu kan han soi le anga thil nung in tha chon dan genome sequence jirchian na National Institute of Biomedical Genomics in Sakop P Galiani West Bengal oma chu da chuan swab sample an thon thina not nothing to Mizoram strain pu nge ani ti chu GS8 database an lo record thin ani GS8 database in atalan dan chuan February sang ni somni pakhat khan Mizoram atanga sample an ending na tangin ahlaom le in kaidar all berchi delta variant rikai mi paruk anomti an lo tar lang dai to a me tha phe ka chuan somnga pani ngot anom tuangin antar langam to ni February tha dai to delta variant kai kanom to ti G8 point antar lan ngam to hi kan sarkar hian engtin nge a hial lo thei Mizoram sarkar chuan March tha sample somru pariat thona variant harmu alani lo thu te April sang ni somni pakhat khan Mizoram atanga sample zadi som pasari
an ending na tangin laom berchi le in kaidar ol berchi delta variant frikai mi pali anomti an fiat thute zun tha sample za thon thaka delta variant frikai mi somsari pathum kantin thak hial thute official a fiat nu point mi puitene na warning pe kemo law in buat sai emapo omlovin an zef tata official a april tha a delta variant kai kanom to ti hi kan Sorkar-in a fiat nuwa po lapuang zar mai du lovin zun ni som paruk sang ni som ni pakat khan ZPM chuan thu chu siam kan puan zar tak awangin zun ni som pariat sang ni som ni pakat khan lo thei lovin Sorkar chuan delta variant om thu hi apuang ve ta chau ani kha thudik po min thil ngam lo Sorkar a hian rin na nga ngam arsa a van duai thak kan ti le ani Tripui daw na ni sum tamzong manani thainan Union Finance Minister chuan Department in te chu an budget za som ni thewa ti tlem turin atia chu kan Sorkar chuan azom lo mai nilovin Health Department chu ni kumain kumina budget an petlem thung lau bo hei hian thok tulak belle thil dang danga har samna athenta ani sample test na narin tlak ber chu RT PCR hi ania wangin IMCR chuan sample test tur za somsari tal chu RT PCR test tur ani atia hei po hi kan zom lo zia chu DIPR in ni tina test dat atar landanin thatina test dat chu hetiang hiani zone tha khan rat in za somruk paruk point paruk patni RT-PCR chuan za somni pasari point pakwa panga chau zulaya rak in za somruk panga point bial pathum ani lain RT-PCR chuan za somni pasari point pasari pani chau ani lea August tha a rat in za somriat pali point pat bial pathum ngot an test line RT-PCR chuan za som pani pathum pakhat chau ania za som sari tura be sei ni line kha za som pani lek te kha tamasa khan ya hei tun tha hi tukin tukina hian athar ber sample test result kan an ria RT-PCR in sang khajatum samru pakwa test ania ratin sang riat somnile pariat ania FIA in somriat paru awain sang ko za sari somko pakwa test ani voin thengin rata test hi RT-PCR test let engemozat alani mitiam tem rin tlak an ngai lo rat hi kan Sorkar chuan rin pui bera aman reng awang hian rat in negative ati zinga positive tam tak anom sia chung ho positive ni si ngai ngam taka negative oma om tenen chuan min lockdown plan thin awangin khowela lockdown nei rei per kan ni chungin thin kian lam apan thei chuang lo ani ni ko September sang ni le som ni pakhata India ramadam lo en kol dam za som ko pasari point pali pariat ani lain Mizoram su za somriat pakhat point panga paruk sau ania ti dam nei tlem lama paruk na kan ni chim miom zia chu dam lo en kol dam nei tlem ber atanga chiara paruk na anei tam lama kan ni chu achuanam lo le ni achan chu ratte sa negative zinga positive si te hi an ngai athat re wangin nanna han lan chua meu chuan ti dam an lo har to thin wang ani nikwa nimin bok kha kanan be sa nunung ber nimin a mishing tamlam atranga chuta shikai za chu Mizorama za paruk pakhat pakwa ania shikai nei tamlama parukna kan ni bok India ramatuna hian parukna kan ni a asang zinga
Shikai nei tamlama paruk na kan nia ei pohi test run pui kan nei lok thin lo wa ani le mai kan soitak ni ngun takin han ngai tua ta ila kan sarkar hi ripui do na konga alo samchiang le ti chu phat rual ani lowang Mizoram tuka kausan le NGO tenena ripui do na konga tang rual hi mutur an omin alang lopa or si te po hotlangin kan en pola nasa takin sarkar kan sok ani ramzim te a mithing tlem te kan oma chuti chungchuan atal boy berpol kan lani reng mai ani hi within Kuala Hospital oma chuta treatment pe te chu state dang chuanin aman an la be ngai lo Mizoram hian aman kan la tlat maya siang ta kan an soi thei chu Arunachal Pradesh ate Tripura kan mar sak state kuya covid awanga damboina enpol te aman an la lo a thonin an chuak top mai ni so mane mo om mane mo enpol mane mo damdoi mane mo an lam ya lo amar chu Mizoram ma chuan covid palpona enpol reng anoi te le khul chuanga ya hi Mizoram sarkar dang ram na pakhat ani ani la mai la ti kami India for ma se pe kan tu ka an don lo na than ni mo ki athan a ni chum yo achan kan helova ke inak le sakatum andulo na chan poi ka helova uzodin tluanga na alei san mandulo na poi achan ka helova hei poi athalu to kan ma mo ngoi a kho kal thei ani ya mi pathumina operate da ka som pani chunga sampu sang khat la thei ani ya heng khilwar ritam na venga ten tan lu zung a samkulan langa test nga zung don ni kan ma mo ngoi ni chu karon pedon che mititu an lo om chuan avalo mo em tia lau la na la ti tru ka ti vat o mania justification te pek ve ngai ni khami company ne na khan le kha te sia ve a hei hetiang kan ma mo khop mai ti kha justification te siam ve ngai ni kang te kha anti sok sengin chuan an nin an process anga tu findia a long term on putlen ani trina ami foundation ho thil hi ti chuan hun reilo te khan aron thlenganga kan mang mai turania thathum chung po zai le tamia lo khachu amak khedi ringok mai ni adik che chone swal tha crime ating kan ti leiturom se an mongari adik mia lowa an chak me ma procurement a chuani le khasong kha dan han soidu ani